akkamitti shurtaa ta'uu dandeesse chaachaan maqaa kee dhaga'uusaa. Argeeni ture ጊዜ waa'ee kiyyaa dubbatan inni gestii nama wayit irratti ture jira waggaa tokko ni ta'a. Badeka confidence txalle bennate chaachaan isa booniyyee isa waa'ee keetii dubbataa ture argitee jirtaati. Eeyyeen argeen ture waggaa tokko ni ta'a. Ati waa'ee isaa wallaahi baay'ee nama mee amma namni biraa waa siinaa jedhu ani amma yoo waa dubbadhe nama nas qayyama waan ta'eef gaafiin kiyya gara boodaatti yaa turu siduuna if qabee jiranii baqa waa tokko jedhi meeti. Amma kana yaadde saaru maamma bayaan eessa kuteedha. Maammee aswaami. Komantii hin guutuun akkas jechuu jirti mamma bayaan. Maammee yaama. Miila tokkoon ishee sagaraa keessa fuutee qoyaa darbisnee baata. Subhanallah. Nikhaawaa walirraa qabanii duuba marra koko. Kun chiggiraadha. Miira bar amma as akkamii sitti dhagaamaa jiru amma maal sitti dhagaamaa raasu? Riilaaksii waan godhu jira riilaaksii kachaachaa gara riilaaksii. Fataa. Dhugaamoo. Wallaahi riilaaksii. Yeroo boon iyyeen akkatti dubbattu ati garaan torba si jedhaan jiru? Nin beeka takkaan ishii akka bakka hin geenye hin beeka. Oduudhaa jedhaarta? Takka bakka hin geessu takka. Waan jedhaa jiru tokko isinitti himaa. Meechaachaan maal jedhu? Ani miirri booniyyee kana jalqabe turee jira garuu maamma bayaan sodaachaa ture jedha. Maamma bayaan dhugaadha haalli isaa nama sodaachisa ture. Haalli inni gartee quraana rabbii qabatee akkasitti karaan jannataa karaa booniyyeetiitti jechaa ture san baroota san keessatti booniyyeen hagam takka odoositti tolteeyyuu maamma bayaan ijjisaa kunuu qoftiin nama sodaachisa dhugaadha. Garuu chaachaa kiyya ammallee duboo maamma bayaan nama bibbiran jirre maaliif haasetan rambe nama seenaa gaarii qabu ni dubbatama bara kumaantamallee maqaan isaan dhaawama maamma bayaan. Ati nama seenaati. Ati nama gartee hawaasa kana jaalala barsiise. Ati goota jaalalaati. Maamma bayaan jechuun nama salphaa miti. Nama waan itti qajeele hunda keessatti hangafa ta'u. Gaafa geema jalqabees akka argitan kana gaafa jaalala jalqabees gaafa ilmii diinyaa jalqabees maamma bayaan jechuun nama waan godhuu barbaade maraa'u bakka ani jiraa mire isinuu ragaa ba'uu dandeessaniif. Kallattii irra bobbee hunda irratti nama gartee dafee itti abboomu jabaadha maamma bayaan. Amma seenaa jaalalaa keetii san dubbataa turre walii gorsaa turre maamma bayaan. Namni tokko gaafa dubartii jaalatu isii fi isii qofa kan itti mul'atu. Karaan jannataa booniyyeedhaa baratti jette san bara dagatamuu miti. Akkanuma kanaa miti. Seenaa gootummaa keetiitti barsan. Chaachaan na aibisuu ijarraa na hambisuu jaa maamma bayaan maal jetta maamma bayaan? dhiifama asirratti inni isin himu bakka waa'ee karaa jannataa joosan irraa billaa alaikum dogongora nama jala hin deemina karaan jannataa karaa quraanatti badiisaa waan ta'eef namuu jaartii isaa bakka irraa fuudhe karaan kan karaan maaree jedhee itti fufuu ni danda'a yoo fedha keessaanis faarsee akka fedhe jaartii isaatiin jechuun hin danda'a. Okay? Tana jala qabe waa'ee kanaa kana keessaa bahe dogongora keessan seenii billaa alaikum si malee hin jiraadhu jechuun hin danda'a namni yeroo nama jaalatu argate yookiin nama fuudhee walitti jaarratu argate kanaan hin galtu keessaa bahe lammafaadhaan jaallatni akka qalbiidhaan taatu jarri lachuu karaa lamaan itti wal jaalannaan ani namoonni duraan jaalachaa ture ni eebbisa karabbiin bultii gaarii reegaatee rabbii yeroo wallaahi billaa namoonni gaarii akka waan ammallee abdii irraan gootanii waan jedhanii jiran natti fakkaata akka feetii miti gaa akka feetii amma kan ta'ee jas baatii jaalalan beektu jaalala jechuun
Tijirjiirraan qabne san qofatti hin eegin tamuu dhugaatii san qofatti hin eegin obboleessa kiyya. Namummaa kabajaa fi ulfina namaa qabaachuu waan jedhamu san. Okay? Akkas. Boniyyaan kuttee boniyyaa qaba. Indi deebiti abshiri hin beekaa. Hundeetu ni deebiti booniyyeeni. Ni deebiti dhiisin jeesaa. Nabbiyaan biraa hin barate waan ta'eef akkasii rabbi walitti haa urgeessu jennee du'aa eegoonaa fi ani chaachaa osoo hin taane ishumaaf hiree gaarii rabbi haa hiruuf jedhee du'aa eeguudhaaf chaachaa qofa osoo hin taane wanti guddaan maali jennaan naman jaalala tokko hiree bareedu rabbi haa hiruuf jedhan du'aa eeguudhaaf akkas abbaa fedhellee haa ta'u fedhu faranjii haa ta'u fedhu nama fedhe haa hiruuf. Mama bayaan anaafate wal tabbasne wal chaachaa boniyyee narraa fudhatteetis yoo wal fudhannee waatis boniyyee chaachaan sirraa fudhatee waan ta'eef. Manaan qaba. Wal fuunaa kam jetta anaafate wal tabbasa. Yaa obboleettiitii laal takkittii afur caaltuun qabaan siin jedhee yeroo maal taasisaa? Wayi. Borbona naan jetti minuu deebitee jirti laarreen tana maalin isin hin jedhe dhiigni ni beeka maraammaraa jedha waan ta'eef. Akkasii jabaa. Booran beesiti yaa rabbi lakkoofsa kun. Oo maama beekanii beekaatan nurraa dhiisi gaa waan itti taane nurraa dhiisi. Aboo maalin jedhee abboleessa du'aa hin Hai booba mucayyoo amma chaachaa harka jirti chaachaa jeebisii inni malee niin beekaati maaliif beekuu dandeessa isiidha waa'ee isii hin beektu ati beekuu hin qabdu. Aboon beeka nama wajjin turte takka waan ishiin amma dura irraa hin beektu ati. No ati masgabni isii dhumuu qabas bira. Hai maal jechuun? Maaltu dhuma? No waa'ee isiin reefullee himatee jira chaachaa. Dubbii tana isaanillee natti himatee jira. Waa'ee isiin niin beekaa nuun hin jeenga maama bayaan. Bareedni afaan guddatee dubbatuun qabu barna dhimma chaachaa ta'e nama biraa ta'e namni ishee obboleessa. Hai maal jechuudha? Dirqama bara anarraa inuu anaa kabajuu qaba obboleessa waan nan kabajine qilee seena. Hai boo ati magaalaa adda bitattee. Qilee seentaa mama bayaan nan kabajne. Aboo Rabbadhu beeku biraata jirraa fi rabbadhu baran chaachaa siin jechaan jiru. Isa ta'e nama biraa ta'e jechaan jira intalti miira keessaa bahi. Dirqama na kabajuu qabaan jedhe nama tokko nama madura wal jaalattan si jaalala barsiisee si waan dabarsee waan ta'eef. Ai magaalaa adda bitattee wanni jaan hin jirtu. Fatee anta ati asii onnee gurraatti akkana jettee waan kana keessa namni ziyee lafa fudhate reefun tana waan bonii hin jette quban qabde. Hai provider chaachaa uffadhu waayee jennaan faashina asuuti fatee haaraati jette. Subhaanallah laalme dubbii ajaa'ibaati boleesse. Amma gaa sagantaan akkuma itti fuftetti jirti. Maama bayaan usii jimaa qeeqama eegitee dubbiin si geessee dubbattaa. Chaachaan waa'ee keessaa natti himaa jira. Maama bayaan takkaffaa irratti miyuutaan irraa godhatu godha takkaffaa yaadu maama. Big respect garuu yaa thank you chaachaa. Garuu dubbii booniyyee harka irraa fudhadhuti. Maama bayaan sitti himaan ture laala. Chaachaan wanta miyut godhadhu maama bayaan. Amma jara keenya maama bayaan miyut nurraa godhatu. Waa'ee booniyyeedhaallee bakka gartee isa laallatu nutu ni beekna. Malee Maal saddeeti kuma kudhan taasisa itti fagaayee miyuutii qaba. Qabadhu miyuutii nurraati. Ati miyuutii qabachuu qofa osoo hin taane waa'ee booniyyeedhaa dhimma tokkollee kan si laallatu hin jiru tokko jira tokkichaa sanuu nutu si fayyama. Wanni si fayyamu. Ishiin ni beekti abadal abidiinitti namni ishii bira ga'ee wajjin rafuu hin danda'u waan hayyama anarraa hin argatin. Hayyamni sun waa lama. Gara mansan ishiin hin beekti gaafadha. Amma gaafa gartee dhugumaan. Dallawaa itti godheetan jira ilaa haga irraatti namni ishii bira hin geenye waan ta'eef. Amma kitaaba kana namni sirraa bitu hin jiru dhiisi. Asirraan dura nati bisu qabaan malee deemi ishii gaafadha. Waa'ee kanaa dhiisi sirraan binnu tana cummiis godhadhu. Waa'ee kanaas akkumaan jalqaba isinii jalqabe jara keenya. Maama bayaan wanni booniyyeedhaa wanni isa laallatu tokkoo fi tokkollee hin jiru. Tokko jira tokkichaa sanuu hayyama keenyaan nuutu kabajaa dhiirummaa isaaf kennuudhaaf jecha maama bayaan dhimma kana keessa galchine malee maama bayaan waa'ee dhimma booniyyeetii waliin wal qabatu waan tokkollee mirgaa sitti hin qabu
seenaa sittin qabu wanni waan adda kute mootummaan tokko gaafa diigame deebi'ee biyya san bulchuudha yookiin ammoo yaada dhimma biyya san irratti yaada kanachuudha hin qabu. Garuu akka naafi chaachaan dhimma kan irratti wal mareennetti namni kun meexiqqoo kabajaa halaannuu fi beekamtii kana keessa harka qaba jenneeti malee inni mirga qabaateetii miti sijjammar. Amma booda miuti irraa ka'eerati dhimma si laallatu yoo jiraate nutuutu carraasii kanna. Gattaa'e maas aboo namicha kan Boniyee chaachaan odumaan si arguu si yaadeen jira jaamaan jettaati. Na yaadi osumaan bira jiru. Otuma ati jirtu si yaadeen jira jaamee maal jettaati. Yani wit. Sorry. Chaachaan akkana namaan jeen beeku jireenya isaa keessatti naaman. Ati gaara ishishee meeqixin godhi. Allahu akbar. አመሰግናለሁ ውዴ። ቪዲዮ በነችው ቀብዳ ቦኒዬ ዲሚ ኩን ዲማ ገረ ቆሳ በነቴ ጀዴ ጅራ ብቻቻን እከ ቪዲዮን በኔነን ጀዴ ጅራ ቻቻን ኢስመቱ ጀዴ ያ አካሲ ቦኒዬ ኢስመ ዱጋ ረቢ sagantaan akka sagantaa keetii kanatti dhimmi akka dhimma keetii kanatti chaachaa biratti fudhatama argatee chaachaa qofa osoo hin taane hawaasa bal'aa biratti fudhatama argatee hin jiru. Warri waggaa meeqa laffaane ja'an marti isaaniitu sadarkaa kana ga'anii hin beekan. Kuni haqa lafa jiru dhugaadha. Nama 3,000 deeman dhimmi kee argita? Yes. Miirri chaachaatillee wow so much nama jechisiisa. Gammachuu keetii ibsachuudhaaf akkatti mana guutuu jaalalatti ibsataa jiru argita chaachaan. Dhugaa rabbii. Kabajaa guyyaa irraatiif kaatee viidiyoo bahuu qabdaati. Wanni mamma baammatara nu taa'uuf maaltu jira ree? Maaltu jira? Waan chaachaan hin eeyyamne faanii bahuu hin danda'u. Chaachaa booniyyeen firii viidiyoo haadha. Koi sai bayni jedhe jira chacha amani chacha qofa dhageya nam tokko ndagaw nama bira chacha boniyen video na baatu mo haateisu. Let's go. Chacha free video boniye inde normal to undando kun normal to undando sagantaa akka sagantaa tanatti beekamtii argatee ummata biratti fudhatama argatee hin jirtu nama 2,000 ga'e namni ቦኒዬ ካይደለ ብዙ ሰው እንዲያይን ከስ እሰጀላ ከነሜ ባየና አርጉን ፌዶ ቤቴ ከነፍ እሱ በሚፈልገው ሰዓት ነው እንጂ እኔ አሁን ኦሮሞን ሀባቱሞ ሀባቱ በቃ አይሆንም እንዳልከው አይሆንም ነው። እሺ ቻች ተስማምተናል። ባንዳ ቆይ ቻቻኒ በር ሞቱማ ይፍደንደሴ ቻቻኒ ግን ደግሞ እኔንም መስማት አለበት። እኔ እሱ እንደምሰማ እሱም እኔን መስማት አለበት። ቆይ አሁን በአኑማቱ ረሲደር በመለ አቲ ዲመኸና ከቆሰላ ልጅርተ ሲገለ ዮሲ ሚጆይኔው አከታቲ ሚጄሱ ኩስረ ጅራ ኩኒ ዲመ ቆሳ ብረ ደብረ ጅራ ኩኒ አሁን የቀልድ ምናምን አልፈናል። ወደ ሲሪየስ ፍቅር እየተገባ ነው። ቻቻን ዲማ እንዴ አሱ ደንደይ ሁማጎቹን ደንደይሱ በራን ነመኩፊሳ በራቱ አብሽር ሶኬ ራኮን ቀቡ ቦኒዬ ዲቆ መታ ጀባቻ ጅርቲ ሲንጀላ ቻቻን አርግቴ ቦኒዬ ዲቆ መታ ጀባቻ ጅርቲ ያ ወላሂ ቻቻዬ ወላሂ ቪዲዮ በያተስ ቀደነ ደደነም ኢሱማ ዱጋ ረቢ ቦኒዬ አማ ዲመከ ከነ ኢሰ ዱጋ ረቢ ሰደርካ ጉዳራን ከኛ በቃ አባን ፈደ ጃለቴ ጅቤ ቦኒዬ ትችላለች ብለን እኛም ምስክር ልንወጣልሽ ነውና ተነሺና እንደምን ብለሽ ቪዲዮ ውጪ ማም ባያን ወኔ ይችላል ነው ታው ማለት ይጀር እሱ ዘመን ያ አማ ወንተ ብራነን ቃሲን ወንተ ብራነን ዱብጂሲን ቦኒዬ የሮሲፍ ከኒና ቪዲዮን በወቀብተ እኔን ማየት የሚፈልገው ማን ነው? ቻቻ ከሆነ ቀደም አይተውላ ማም ባያን ዋቶ እጁ ምርገን ቀውኒ ናመን ያሱ ቦኒዬ
ስለ ቻቻ ብቻ አይደለም እኮ አሁን ስለ ያንቺ መቻል ነው በቃ ጃለለ ሂም ቤይቲ እንደንዴሲ ወንተጀው ረጋ ቦዳ ኦሮሞን ኩኒ ማርቲኑ ጀቱ መቃ ጋሪዳን አመ ቦደ መቃ ቻቻ ወልን ሲያሙዳ ቻቻን ሲመሌ አከገርቴ ወሪካን ልጨርሰው ሬፍ ማል ጀደ ቻቻን ቡክያን ቦኒ የፍከና ጀደ ሞንጀን ቦኒ ጄ ሞንጀን ጀዴ ጅራ ጉያራ ጀልቀቤ ጀዴ ኮ ቻቻን ኦኬ ወንተሰን አማ ዱጋ ጎቹዳፊ ሲሪየስቲ ቻቻን ከሰመረኔ ዱፍኔ መናፊኒ ሬፎ ቆሳስ እንጀቹ ደንዳ ኖ ቆሳ ሚት ያ ዱጋዳ ቆሳ ጀቹን አከሚያኒ ቆሳን አከና ጅራይ ኮት ሚናስ ጉዲሳቲ በከቴሲ እነቲን ቃቂን በናት ኮት ችለቂ ወይ ረጋቢ ኦኬ ወልብና ካይሶ ከረኮን ከቦነት ከሲ ዲስ ማማ በና ጭቃለቱ አረ በናት በቪዲዮ ነው ያለው እንዴ ስንታችም ተስቀምጠው ሼም ነው ዝም በያንቺ እሱ ስለሱ ምን አገባሽ እሱ ምንም አይመለከትም ነው ነዲክ ከሲ ራምጂ ቆያ መይሲን ቆያሲን አት ያደ ምናት ይሲታይ ያ ነዲክ ከሲ ረኮን ቦልሞ ጋሃ አማ ቆይ አቲ ዲስ ማማ በያና ቹማታው እኔ አይባብ ነው ፈይ ይሰራው እኔ ንትፌኑ ዱአይ ቆፍ ምንም አይመለከተውም ዱአይ ቢላ ቦኒ አለሽ እስቲ ቻቻን እንዴት አመድ መጨራስ ይከነላል ቻቻ ከና አከም ጀቴ ያምታ አከም ጀቴ ትዋይ ኢሳ ዱበቴ ኑቲ ኢብሲታ ሚራ ኢሳፍ ቀምቱ ኩኒ ዋን አመኑቲ ላይክ ስደገው በርባን አከ ሲፈረም ነው ከለማን አከ ይጀራስ ያምብስ እስቲ ለቻቻ ያለሽ ስሜት ፊሊንግ በአሁን ጊዜ ምንድነው እሲ እነማ ዲላ ከነ ለፈገቴ ጋፋ ሲፊለቱ ማልስ ትደጋማ አቲዮ ኢሳፍ ዴቢስቴ ሚራ ከም ቀባችሁ ደምታ ማልስ ትደጋማ ዋይ ቻቻ ጋፋ ያጡ የሮና ከስቲ ያሉ ነሞታ ከና ሁንደ ዲሲ ከረከን ኮዱፉ ሳቲን የዱተ ነገመችሳ nama kana hunda simmoo gatee kara kan dhufuu isaatiin hedduu takka haa galatomu bakkuma dhaquu qabu dhaqee ከዚህም በፊት ሜቢ ችግር ውስጥ የሆነ ያልሆነ ቦታ ምናምን ሊኖር ይችላል አሁን በቃማ በካ ረሃ በካ ነጋ በካ ከበጃ በካ ዋኑ እንደዩት ጉተሜ ጅሩ አርገቴት ይጅራ ሶዋኒ ኤዱ ተከርነት ቶሌ ጅራ ገመዴ ፊጅራ ሌዳ ኢሳፊስ ገመዴ ጅራ ኦፊክ ያፊስ ኤዱ ተከገመቹ ነደጋሜ ጀቾ ነመ ዱበርቲ ባየ ደማርፈሜ ጅሩ ከና isaan san dhiisee kara kiyya dhufu isaatiin jaalalaanaaf dhiyeessu isaatiin gaafi jaalalaanaaf dhiyeessee ammas immoo bar dheeraadhaaf akkana jaalataa ture sitti himee jira. Arra baafatee natti himuu isaatiin hedduu akkana na gammachiisee jira. Rakkoon kiyya furmaata argatee jira gaafa inni jedhu maal sitti dhaga'ama? Rakkoon isaa maal si fakkaate? በጣም እንትን ነው ወጥመድ ውስጥ ነበር ያለው በቃ በዚህ አጥመደውት ማለት ነው ቂሌስ አርገቹ እንደንደኛ በርሙጫ አፉረ ባፈቹ ደደቤ ሲገለ አፉሪ ሲብለ ይላል አው ጥሩ ኦክሲጅን አለ ነካ አሁን አስወረድ በሱስ ያከን እና ልታስተነፍሺው ነው ቻቻን አው በቃ ገብቶ ካላውን ባየ ተኮ ከኬሰሳ ኬሰ ጅሩ ቤክቴ አፉረ ባፈቹ ደደቤ በቃ ወዴት ሄጄ ረፍት ላገኝ እያለ ነው ገባክ ስለዚህ ያ ቦታ ደግሞ ወደኔ ስለሆነ አሁን ረፍት ያስፈልገዋል በቃ ረፍት ስለሚያስፈልገው ስለመደኔ ራሱ ይመጣው ቻቻን ጋፋ አርከክ የገሉ ዴቢኤ አካ ኡመተ ካናርካ በሁቲ ኢምቦ የቲ አብዲ ፍራ ቀብዳ ገሩ ወይ ሱን እንጅሩ ዋቶ ኮሲ አሲቲ ዋቶ ኮሲ በርሲሳ ኦኮን ሞሲያደችስ ዲሪ ተኮ ጋፋ ዱበርቲቲ ዱፉ አንሲ ማሌ አንሲ ሌላ ኢንጀላ warri ammaati asitti argitu kun martinuu jedhamaa turan asuun gaafa gadaasitti asuu waliin jedhee ture natti fakkaata garuu ani hin beeku yes dubbumaan jedhe generaalidha kun general knowledge ani kan ati amma chaachaanii gaafa ni ofar kana naqe booda kare namalee kare biraa hin deemuu jetti abdii qabdaa fira አነት ኦፈር ከሰና ቀመሌ ነው ኦፈር ከና ነቁ ትንሽ ብዙ ቻሌንጆች ሊያስኬዱት ይችላሉ What?
this is another level. What? Irate bimi algabani. Again. Again? What? Oh my god, this is crazy. Arramani akka burunde minanin beekaa. Fagee pataa jirta. Chacha. Jajjara waraabessa gaafa horii liqimseete Oromoo yoo makmaaku. Habibi asoko. Maal jettee naangallee waan. Era digami boni. Wow, confidence. Wow, confidence. You are confidence is very, very full. Boniye. Oh my God. Boni. ይኸውልህ እንደዚህ ስናገር ማለት ነው ብዙ ሰዎች በቃ ቻቻ ይተዋታል፣ ቻቻ እንደዚህ ከተናገረች ምናምን ሊሉ ይችላሉ። እሱ እኔን መተው ከፈለገ ማለት ነው ምንም ምርጦች ቃላቶችን መርጬ ለሱ ብነግረው እንኳን እኔ ይተወኛል። ገብቶካል? በጣም እዚህ ምድር ላይ ያሌሉት ቃላቶችን እንኳን ለሱ ሰይሜ ብናገረው ሊተወኝ ይችላል። ግን እሱ አይደለም። ምንም ብለው ምንም በቃ ፍቅር ነው። ገብቶካል? ስለዚህ የትም ሊሄድ አይችልም ካሁን በኋላ። ቆይ የሆነ ነገር ቅድምም ጠይቄሽ ነበረ። ወንድ ልጅ ከሴት ምንድን ነው የሚፈልገው? ወንድ ልጅ በሴት የሚማረከው በአነጋገሯ ነው፣ በጸባይዋ ነው፣ በመልኳ ነው፣ በውበቷ ነው። ራምዚ በኦሮሞኛ ተናገራቸው። እኔ አፋን አማራ ረቤት እንጭዮኒ ኦኬ እንደጋውኝ አፋን ኦሮሞ አሳሚ እሺ አፋን ኦሮሞ ጋፈዳ ቦኒ አሱኖ እንደገሱ አሱኖ እንደጋው ወላሂ አልችልም። ቦኒ ሬፉ ጋፊ ቶኮ ሲጋፈደን ትሬ ጋፊ ሰን ረሲ ዴቢ አማለ አማ ተከነ ኮንፊደንስ ይላን ቻቻ ናቶ ፈርከነ ቀሞ ኢሳቶ ፈርከነ ነቀየቴ ሬፉ ረዴቢ ነ ጀልካ ሶንኩቴራ አናቶ እሺ ኩቴ ሚዘን ኦኬ ኢልሚ ዲራ ዱበርቲራ ማል በርባደ ዱበርቲ አርከቲ አከ እንኩፉ ወኒ ኢሰታሲሱ ቢፈ ኢሲቲሞ ቃመ ኢሲቲሞ ጀቾተ ኢሲቲሞ ሰገሌ ኢሲቲሞ ማሊኒ ዱበርቲ አርከኩፉ ማለቴ ያደዱ ዲሪ ዱርሲ ሜራ ምቺያት ያመነ መከናው እንደከስት ማሊፍ ነው ዱብሲ ሱፐር ባዲ ጋፊን ኩን ጋፊ ኡመተ በላቲ ዴብሲ ኢልሚ ዲራ ነጋ አርገችው በርባዳ ቶኮ ጀ ሌላ ደግሞ በቃ ንጹህ የሆነች ሴት በቃ አይ ዶንት ኖ እንደዛ ይመስለኛል ነው እሺ ንጽህና ንጹህ በቃ ንጹህ ሴት ይፈልጋል ወንድ ልጅ። ንጽህናዋ ላይ ነው እንደሚያርቀው ወንድ ልጅ። ንጹህ ነገር እኮ ንጽህናዋ ላይ ብቻ ሳይሆን ማለት ነው መጀመሪያ ላይክ አንተ አንድ ነገር ስታይ ማለት ነው ስታየው ካላስደሰተክ ወደ ውስጥ ስትጠልቅ እንዴት ነው ወደ ውስጥ መጥለቅ አትፈልግም ለማለት ፈልገሽ ነው? አዎ ለምሳሌ አንድ ምግብ እንደዚህ ቀርቦልክ ስታየው ካላስደሰተክ ለመብላት ትጓጓለክ እንዴ? አትጓጓም እንደዛ ማለት ነው። እና አንቺ ታዲያ አሁን ንጹህ ነኝና ቻቻ እኔ ለራሴ ንጹህ ነኝ። ዱበርቶota amma isaan marsanii jiran kanarra hundarraatti nutsudha jechuudha. No akkas jechaan jiru. Ilmi dhiiraa maal barbaada jettee malee chaachaan maal barbaadee kara kan kee dhufe yookaan chaachaan maal isaan irraa jibbee jechaan jirtu taate. ጥያቄውን እኮ የማነሳው እኮ ለምሳሌ ቻቻ በብዙ ሴቶች ተከቦ እያለ በእጅሽ ላይ ሊወድቅ ነውና እሱ ራሱ እያለ ነው። ግን አቲ ዋን አዳ ማል ቀባቴት ዮኪን አሞ አቲ ኦፍረት ከበይቱ ከገርቴ ዲሪ ሲያርከ ኩፉ መሉፍ ማሊ ወን ጅሩ ከና ወን ሲጋፍነፍ ሲገለ አከም ሲፈቀድ መልክሽ ነው ወይ ሰውነትሽ ነው አነጋገርሽ ነው ድምጽሽ ነው ምንድነው ሊማርከው የሚችለው ቻቻ ከሌሎች ላልማሽ ተፈካቴ ኦሶ ሰኒ ሞይ ሰጋፈቴ ሲላ ዱበርቶታ ሲጃለተን ከነው ከካናት ጃለቱ ከና ማሊፍ ከረሽ ዲምቴ ሶጀቴኒ ወዩ አኒ ካም ቤክኒ ማሊከን ኳክ ጃለቴ ከረከን ኮዱፌ አኒ ቤኩ አቲሌም በር ኮንፊደንስ ይዳን ዱበታ ቱርቲ አናቱ ፈርከነ ቀጀቴ ሚቲ ማሊን ፈርከነ ይጣ አናቱ ፈርከነ አማ እኛ ከና አርከ ገሉ አይ አም ሲሪየስ እኔ በጣም ነው ማቀው በራሴ ተማመናለሁ። ለምን በቃ ብዙም ባይሆን በትንሹ ወዶኛል አይደለ? በቃ አለቀለት ቻቻ አለቀለት በቃ ኤቨንካ ቻቻ ኤረ ቻቻ ንንጅረ ጀዲ ሶኸይ ሲልቡዳን
Ani amma shakkeera chacha. Ambayyo. Halalatti manfasiidhaan xonqaa yoo jetti namittiin. Asu. Waa hunda amiin hin jaabar guyyaa duraa kan amiin. Asu takanaa wane jechuu deemnaa bar. Mee chachaan? Haay booniyyee jaaniini normaal goote waa hundaa'u. Booniyyee? Yaa hunda normaal goote ba. Booniyyee? Normaal no. Ere booniyyee biyyee sin ta'e num xarash? Wayyee. Amma chaachaa keessaan dubbisuudhaaf jarattiin kun akka ati dubbistullee hin barbaadani garuu bilbila isaa sii kannaa. Bakka reefu ani waan tokko ballama sii seeneen ture. Yaa. Chaachaa isma dhugaa rabbii jara kana mara harkaa fuutee yoo inni itti garsiifte siif adabamaa siin jee ture yaadatta? Jettee jirteen. Okay. Amma bilbila isaa sii kannaa guyyaa muraasan sii qaba. Guyyaa hagaanan sii qabu san keessatti yoo chaachaan jara kana hunda gatee booniyyee malee bilaashii ani booniyyee waliin malee nama biraatii waliin tokkollee haasa'uun barbaadu gaafa jedhe adabbi konan fudhaan. Bilook ነው የሚያደርጋቸውስ? Wow, confidence. Confidence. Okay, amma bilbila isaa sii kannaa torbee meeqan sii qaba beektaa? Torbee meeqa feetaati? አያስፈልግም ቶርቤዩን በርባችሱ Meeqa si barbaachisa ishii? Guyyaa sadii. Okay, እዚሁ ተመልሰን ነው የምናወራው። manuma asuu kanatti guyyaa sadii booda እዚሁ ቤት ተመልሰን እናወራለን። ቻቻ የምትለው ነገር አለ? ዋንጀቱ ቀብጣ ቻቻ ቦኒዬ ወሊን ፉልድሪክ የበሊነ ጀላ ጋማ ቦ አቤት ቦና ጄያሙ ፍጥቆና ፌ ቻቻ ቦና ፊ ቦንቱ በደካ ቻቻ Subhanallah. ቻቻ ኮ መቃስራ ጅሩ ጥቆና ፌ ቆረብ ነቀቤ ኮትሜ ማልጀታች Ay. Booniyyee waan qabdu numa qabdi chaachaa. Akkanatti nama dila kana wixxirri gootee qabdee ani miira keessaan jira humaa nan gaafate. Miira kam keessa jirta macaa? Habibi. Chaachaa bakka anillee ni baala jidduu haadhe gaafitiyya. Booniyyee መልካም እድል ጉድ ላክ ብዬሻለሁ። ቴንክ ዩ ሁላችሁም መልካም ምኞታችሁን ለኛ ተመኙልን። ያው እንግዲህ ተጀምሯል። ተጀመረ ጨዋታ ጀምሮ ማለቂያ የለውም። ተጀመረ እንጂ ማለቂያ የለውም። ጨዋታ ጀምሮ ሙዲ ተኛ ደኔ ለባኸው ደጋ ከራ ቦሪ ይዳ asa ቦኒ ፍጠሉ ቦኒዬ ማይ ላይፍ ሲንጀላ የቻቻ ላይፍ የቻቻ ንግስት አንቺ ማለት የቻቻ ንግስት ነው አይደለ? አዎ የቻቻ ንግስት ነኝ። እኔ ነኝ የቻቻ ንግስት፣ የቻቻ ኩዊን፣ የቻቻ ሚስት። አንቺ ራስሽን ማለት ነው ብዙ ነገር የቻቻ ነው። ራስሽን ብዙ ነገር ልትይ ትችያለሽ፣ ግን ትርጉም የለው። ጀቹ ጉያ አራንተና ሀነ ስርት ያጣጣመ ከዛሬም በኋላ አንቺ የለም ከቲክቶክ ላይ ይጠፋ ንበዳው ቲክቶክ ራ ይበዳው ፈቶ አሱ ቻቻ ደጋርታ ዶርሲስኒ ረጋራ ያዶ ከሰ ጅራ ነገኘ ቦንየት ያኔራ እንዴ ማሊ ዶርሲሱን ዶርሲ ፈማጀርቲ ቦንየን ነገኘ ቦንየት ያዶ ቀብና እንዴ በዱ ቀብዳ ጀመረኒሩ ቦንዬ የፈቶ taa'ee xiinxaleetiin dhufee an harka si kennadheen jira akkati chaachaa harkatti gammadisi jedhaara gammadi dhageessee qo'ee booniyyee wajjin haasaara miyuutu qabadhate booniyyee ani harka si kennadheen jira siin xiinxalee taa'een siiduna miyuutu nurraa godhi kakagaa
ጀዳራ እንደ ሚራችንን እናጣጥምበት እና ቦንዬ ዱጋ ረቢ በቃ ማኑ አሱን ቲክታክ ይራበደሲን ጀቴ ማለ ወልቀበኔ በዱ ጅራኒ ፈሱን ዱጋ ጀት አሱን ኮንድራ ወልደገፍኔ ወልፉዳኔ በዱ ደምና ቦንዬ ኒ ደንዴሳ አርከስ ይከነደን ጅራ ዌልካም ዱጋ ዌልካም ከልቤ ረቢ ዳንዲ ጋሪ ረስና ኦፉ ጃለላ ኬሰ ሚልኪ ስኒፋ ጎዱ ቻቻን ሲፊለቴ ከናፉ ቦንዬ ማል አቲ በደኑ መት ወዳ ቲክታክ ይራ ስላ ሀራ ኩኖ ገናን እኩ ጅራ ኩኖ ኑቲ ሙለኑ ሱመቱ ዱንገተማ ኬሰ ጅራ አጣጣሚ ልቡ ረቢ ከራ ነጋሲ ሀጌሱ ባቲ ተከ ባቲ ለመድኩብሰኔ ሲራን ፈና ረኮን ቀቡ ገሩ አቲ ጅሬኛ ጋሪ ጅራዱሽ ቦንዬ ወጅን ከራ ነጋስ ሚፈተው ቦንዬ ትቻለሽ የከተማ ልጅ ያራዳ ልጅ ሸዊቲኮ ዋኒን እንደደበ አቲ ፉቴ አርከ ገልፈቴ ኩኖ ማልገና ቶርቤ ሰዲ ኤግዳ አቲ ገልፈቴ በርከና ቦዳ አርከ ሲከነደ እንጂ አሩዘ ሲኒ ቦኑ ሙዚቃ አሩዛ በነፊ لا تنقوليني في جرجرين مبربادن وفيها قدتنا نيغونا فما ركون قبول مرة نيغونا فابشر سرك أبدو بالشيفتو تشان كان كيتي لبو أشي دس بلوني اللانشي በጣም ነው ማመሰግነው ፈቱ መልካም ምኞትሽን መለስልን ያው አንዳንዴ ማሸነፍም መሸነፍም ስላለ ማዘን የለባችሁም እሺ አረ አናዝንም የኔ ቆንጆ ያንቺን ደስታ እያየን እናጣጥማ አለን ከዚህ በኋላ ሁላችንም ዩዘር ከፍተን አንቺ ቤት እንሰለፋለን ችግር የለውም ካችን ቢሆን እንቀመጣለን በዩዘር ዘበኛ ነው ወጤ እሺ ቦንዬ አብሽር ማንንም እንዳትሰሚ ማንንም እንዳትፈሪ ቻቻ ማንንም የማንንም ትእዛዝ አይሰማም በራሱ ነው የሚሄደው አንድ ሰውን ስለ ቻቻ ሲነግርሽ አታብራሩልኝ እኔ ነኝ የማውቀው በይ እኔም ቦንሽ እንደዛ አሳልፌ አልሰጥም እኔ ቻቻን አሳልፌ አልሰጥም ተፋለጭ በቃ ሲሪየስ ቀይሪ ይሄን ታሪክ ቀይሪ ታፍኖ ነበረ ስርነነመኛታ ኬሳ ባሲን ስርነነመኛታ ኬሳ ሱብሃንአላህ ወይዬ እውነቴን ነው የምልሽ ለምን እንደሆነ ታውቂያለሽ እስከዛሬ ብዙ ሴቶች ቻቻን ይከቡታል እስከዛሬ አሱን ነው ያየሁት እኔ የመጀመሪያ ነበርኩኝ አሱን ነው ያየሁት ሚራ ያላትን ገባሽ እንደዚህ ጎበዝ ጫወታ የምትችል ገባሽ አንቺ ደግሞ ስትመጪ በጣም ደስ አለኝ ለምን ደስ እንዳለኝ ታውቂያለሽ አራዳ ነሽ ገባሽ ሰዋት ጎጂም አላንቋሸሽንም አከበርሽን ኑ ከበጅዴ ሲገሌ ከበጅደሚ ኑ ከበጅዴ አና ፊላቴ በቃና ዲሳ እርገጀቴ ሲዲስ ነጅራ ገሩ ሲጭና ጅራ ዋን በርባዶ ጅራቴ ኑ ጋፈዱ እሺ ሲን አርኬ ጎበስ አከነላል ለሚናማ ሲገሌ ሀርከቲ ገልፈቴ ከየ ሃሳ ኑቱ ጅራ ወጋሸን ለፈዱዋት ኢኔ መቃስ ባስኔ ለጠፈኔስ ነቀፈኔስ ሀርከቲ ገልፈቹ ደደብኔ አካት ጀት ገሩ ዋኒ ሲባስተሰን ኡጋርብ ባይሆን እንኳን ተመላሽ እናደርጋለን لا አልፈልግም አንፈልግም እንወደዋለን እናከብረዋለን ግን አደራሽን ጊዜ ተቆጣጣ ኮቦሌሳት ለነው አላልዋ አማና ረቢ እሺ ራኮን ቀወከ ቦሌቲ አኪራት እኮ አንድ ያራዳ ልጅ እኮ ነሽ ከናፊን በቃ ደስ ነጀደና መልካም እድል እሺ እኔ ቆንጆ አይ ላቭ ዩ እሺ ቴንክ ዩ ሶ ማች ሁላችሁም ምኞታችሁን ለኛ መግለጽ ትችላላችሁ ፈቲያ በጣም ነው ቦኒ ያ ሙዚቃ ሙሽራይ ሲኒ በኑ አከም ጀታ ወይኔ እኛ ይሄ ግርግር እኮ አይመችንም በቃ አሁን ቀስቀስ ያለ ፍቅር ነው እኛ የምንፈልገው በቃ ይሆነ በቃ አላረ ሙዚቃ ኢሳ አከም ጋ አናኒ ፊ ቢሻው አማሪፈን ቤቶሚ ግርግሪን ተንዱስ ይገዝ ማይቴ ሲዱ አማሪፈን ቤቶሚ ሲዳ ሪላክስ ግርግሪን ተኑ ሪላክስ ሲጀት እሺ ሲደረገው
أنا نيم ما جرين في المانجة يا قديم قري هذه اسم مال في يدني أمو ما أنتنا ولد فيني أمو أنتنا باتي ወይ ፈቲኮ የኔ ማን በጣም ነው ማመሰግነው አርሳኔ ከከፈለቲ ነራ ጉጃ ከናገ ቻቻ ከናት ያርገደ ዋንቴ ፍዋታ ከንዱ በዱ ሲላቦን ያራ አካቴ አችራ ቆልቆት ጎዳ ማካ ትላላል ፌጂ ሰቀልቴ ላይ ያ ሰላም ያ አላህ ያ ረቢ ኺ እስማ አፋነስ ነው ነቡቴ የቶስ ጎዳ ገሩሙ ዛሬ አይደለም ጉጃን ንፋ ጉጃን ናባቶ ነው ችግር የለውም መሳደብ ትችያለሽ ግን ቻቻን የራስሽ ማድረግ አትችይም አሶኮ ሀቢቢ ጉጃን ናብጂ መርጦ ነው ማለፋበር ግን አቲኒ በዳታ ካኑ ሞብሪ ደረታ ግን ዋ ሞብሪ ደረቱ ነጥም ፈካቱ ግዜ ነከተ ስላሉ ሄዱ ጀቸሬፉ የተሰን ረቲ አኒ ኢፊን አኒ ነምኒ ና ቀበ ነማ አከም የተሰ በአማርኛ ምንድነው ሲዱሬፉን ተነማለተ ተርቱ ቤት ልጆቹ መስራቱ ኢሲር ኦጀን ረከተኒ አሱ አማ ነዝዲቢ ማለት ተወይታ እሺ ግዜ ሄዱ አቻን ነሞኒ ሄዱኒ ዱፈኒ guyyaa lamaan bulanii ni kutan warri ittiin bartan warra kan miira guyyaa tokkooti yookaan mana keetitti yookaan mana nama biraatti bakka dhufee kiis godhee maal jee balootii jeeni sammuutan jiran kutanmi booniyyeen akkas taati jettanii yoo yaaddan tokkon gorta booniyyeen jalqabaa'u nama yeroo dheeraa halaalatti wal beekan chaachaa wajjin nama arruma wal arganii miti halaalatti yeroo dheeraadhaaf akka jaalachaa ture akka isii tana hawwaa ture akka isii tana barbaadaa ture inni nu dubbatee ture isiilleen akka isa beektu himtee turte chaachaa yeroo dheeraa beekti jaalala guyyaa irraa jalqabameetu arruma dhuma kuni waan lafa ture waan bilchaate ammas qalbii wal argiteera jarri lamin hanga haasawanii walii galan caalaa hanga osoo haasawin walii galanii tura guddaa woniyyee fi chaachaan gisee haasawan kan dubbatanii waliin haasawan caalaa ka odoon dubbanne waliin haasawaa jiraniitu jira amma osuma isin as jirtanii waa meeqa waliin dubbataa jira uummanni kun kanaaf ni baddaa akkas taataa akkana taataa waan jiru kana dagadhu baayihoon isii wajjin nama gaarii ta'e saayiba ta'e ollaa ta'e kabaji dheefsi simadhu tole isiilleen akka gartee jarri kun ija diinaatiin na laalanii jettee of hin goggoone akka isin muudiin qabanne yoo ati lash jettee kabajaadhaan dhiyeessitee keessatti illee si ilaaluu malti. Maal kasan alaalte ramjii rabbisu darbu. Haada haariyaa waahidaa waan jaanta kan beektu mireeti akkoon tanaaf. Hundumaafuu chaachaan maal jedhamee dhimma amma irraa dubbataa jiru kanarratti. Marfee na gubaa jirti garuu hedduu na gubdi marfee. Booniyee ay marfee. Chacha mal ja chacha ko habibi mal jetta o guys member manatille ta tap le goda follow le mana hano goda okay mana hana le follow goda chacha fi boniyenis wal jaratan khalesa ana fi chacha wal ture gamachu aruza khayra ture ara moyno khara boniyeti borumo enyo ka do rabbi abi khoga rame boru enyo katti anu boniyeti akenyo anu ka do funatin fakatu ani gize nakanati chiralu boniye boda boniye boda margu natti fakatu ni margadis ay maslenyim boniye tichiralech ay marga filmi nama filmi haranu te war kamumma bayanina ka boni ga hedacho